Ia, o te toe whatalawhatu, sa moa le atu pele nei vaenga o le fiafi, o le asurua sfumatonu, ia i mātou i California nei. Ia, o lea wha to a mo fuisiava noa e amataria te atu porkalame pi o nei e temi masani. Ia, ma le lau porkalame o le lupe whaalele o lau tu o na masani. Wila e pa whaaftairi o sua ia se temi foi ia o na whaatasi maile o le tatu paanga masani. Ia le tō wha ia mua whanua tupai matera. Ia e whao watu e tatu masaro tatu porkalame le muli foi lea neiva yaso. Ia o na tatu maru roa tua ile mor kirisimasi. Ia whatoi lo foi leo se tonu le vai yaso fou. O tai o pe uma o le so o le Christmas Eve le au tau New Zealand, Samoa ma Australia pe uma o tau i te tonu o tau Christmas Eve le nei ia o mātou to a tai au mātou ia o na au mana iai ia le ia so le Christmas o ele tupu moni Yesu e na oi e au le pule tonu le pule e olai le tupu oi o tupu i na afio mai ia tango i lau pule i na e pule ai o nu o aferi ka mata makasafo i whaapei o manulele i la toli se mai o au se talia fo i mamalo ua whai ai a toa ma New Zealand ia au whaatasi ai. Whaftaitele le atua no mātou tamai i lo alofa ma lo wangarelei mātou o ria manmanuia ua mātou whaitau aso ma whaitau i tūlā i le whamanatuina o lo o mai i le larolangi. O le tatalo whaftaitele i lea mea alofa sili ua e fo ia mōr tangata soifua o lo o mai e whai matangata. Mātou te whaftai ai lau fio i leanga le lei o lau fio e tusa o mātou tangata o le nei fui taulanga e tasi ai afi ia pe ua whataunu ina lava o no lo manatu mai i le tangata ngasala o le mātou tatalo whaftai tele tatou malau fio le nei aso ia e tapena ina o mātou loto o mātou sauni atu le Kirisimasi ia o mātou maua se Kirisimasi fia ia mātou te loa o le vaitemi mātou te vivi ia tuai ia te oe ona ua e whaia mea sili mō le tangata o mātou tatalo tamai whamangalo i o mātou tangata se ma o mātou tangata leanga ia maua se vi inga o lau fio i mea o mawhai ona mātou whaia mawhatino ina e suafa manu malo o ke riso e mangalo e ui mangalo ai i mātou no lo suafa wole mwal awai. Amen. Ia ia li tonunga sa mo le ua i le liale tatu a matamea matatu a mata i lona suafa pa malu o suafa pa ia e mamalu e foi ma le lei ia mata upu e whai ona o tatu tala noina. Ia ona o le so o lo o topea ia le folanga tarua i e whaisi wha umi o le mata upu le nei aso. Ia ona o lo o iai ia ni mata upu sili on tau e fia tala noina. Ia melea leo ua taunu mai ia le tatou
Ua fo'i matapa'aga ia la atusaʻa ma'amata tuloa I ni mataupu ua tatau ona fa'atalanoina tupa'i mo fanua e lagona mai ia I hello ma fanua e lagona mai ia le tai le olau natu ia o te manatu o lea ua tatonu fa'atasi le vana o taunu mai fale ai ia te tonunga ona o le lava sa lupe le tātala e tele ni mataupu talanoina e mai se lava ia le tulaga o le UTOS ia mai latou o loo fia tapena ni latou tasi le mafuaga lelei tavave amata ia e mai se o le tou o le Christmas Eve nei outou Ioi. ia o le manatu fo'i ne ia maua se avanoa ia o lau sunga ma le ainga I lenei tulafiafi ia e avatuia lenei avanoa e te whatalafa mai ma anga mai se ngona whatalafa I tatou hatunu ia ona tawhanga solo lo le mau tau pula tatanoi ne fiafi man whalora Ia, malo so foto le epa malo le folau. Fatalo fatu le mamalo le nuu. Po fia lava le tūlanga le ke lope o lo e maua mai le whaasalaunga le au nanga le lupe whanele. Ia o le mato po kalamele nei I le whaiunga le nei tausanga. Ia pia na sa notu la epa o le po mulmuli nei a mato le Christmas Eve nei a mato New Zealand wa pia Samoa. Ia Samoa ai o le tualalo o whatalofa ia o tau uma maua male au nanga ia ma le tualalo ma le whamanianga o kirisimasi ia whai maluo tau whaiva ia awane I tango so na tang fia le ava ia ma le tūlanga lea o le sawasawa le ave ina whaafuina o lo sa. Tātou te leiloa me tutupu ia ai ia manuia le kirisimasi I a inga taitasi whapeasio tātou atunu I Samoa po fia lavo e maua mai ai ia tālosia ia maua o tole file mu ma se kirisimasi manuia ma le fia ia tula epa ia peona whailoa le vai aso taluai langa e whaisi na umi o tāpo kalamele nei o le whaailoa o na manatua o le masina fou ia lena leina manatu o le asoe te tauna whaailoa o mai tūlanga o le UTOS ina ia ta pena lava ta pena ia le to tele le malo le tunu ia masa ilia po le anisi awala ina ia mawhai ia na ia la to share awale wha mo si o tātou malo ele tau sang fou ia malo fatai malo fatai o lea ua mau atu ia sa e ngarua nei aso sa o ia ua o titatono lava lau ngarua ngai e ui ona o aso malolo ia fatai o lea ua whaavanoa mai lo temi mo tātou e po kalame o nei futosanga na a whaaso nei tula epa o I talo na o tae au kirisimasi and Boxing Day e offai ia e whangabenga whaasau atua malo fatai ia o te loa e tele o isi mata upu ia no wa ia tuane iai male ta pu fo wa lefto pe o le o menga fo I leo le press conference leo le na mai ni na lila ia o le tala o le famsinonga le o te ena famsinonga mawarunga ia le tarsanga le tapipi mo 10%. Wala te tau waina te ena le 10%. Ia, peta amatai le na. Ia, na. Amatai le mtaapu o le tamaita I o li manu alofa.
Pei o le sene na le tau whalala mai. E man tō whai o le suile nā. Pei e whatatatini se i whaile sifu pasene na ofi mai le i tonu. Ia talo sia le wa mautinoa o Februari o le a whai aile le whai ngā pālota la i titia sa whatatasi. A talo sia la ia whaamania ina se tasi fo i tau sala lo o whaapeona tau wā ave fu ale fast. Ia po ai fo i se tūlu o se si fo i tau sala ina ia mawalunga atu ala tau pasene i lo pasene ale ala tau e sifo. Ia, le leila ta amata ile na, o lea sa tatu wa ai lava i le nofo le lei, ma salo. Le fula o ai ave i le tūlanga fure le la tu te iaini o le lava o tani met fam sino maurunga e whaari mai. O la tu te ena tar sama. E pe o le na vatu e la tu. Pe o le la tu ama na tu sala o tau whaarongorongo tu iaini. O ni mo o i unga o whai unga lavo men tupu lua o lua tasi. A o lo ta oto ai le wha tasi e po le ale tu la fono nana o mai e vanga. Le ai o tu la fono ai e le tauna activate e tangata nei. Ina ia wha tau tō wha tasi te me tasi. Peitai, le uwha manino mai e tu la fono. Ma le wha sinonga. Le ai o le whai unga a le wha sinonga to ilo. Se ilonga e mai a uma lava mea uma. Patoa. Ia, se i whaiso whirangaroli. Maale. Lepa, mana tua foi. Le ala, le mea tonua le wala ina whelua whesasi ia le awha inga po le 5, po le 1, le sfupasene ono le a. O le fau malo tu la epa. Na mantua na manino la vaito a 5. Ai ina ua loa wapa ula na whainga malo le lua olo tasi. Le na manipulate fo i mea i lea fo i le sa ave masi i o le komisina o whainga palota. Le lana i wana o iel tūlanga le wato au no le sfupasene. Le fo la wo mai le taimile nei. Le fo la to mwhaile toi ina toi langa awala e fete e na i ai ma iele tūlanga lua whesasi ai whai unga. Mana tua na o olmata upule nei lunga o le whamasinonga toi ilo. The Court of Appeal. O ina o le muta anga naso se whamasinonga umalava. Wa mai le whai unga le Court of Appeal. And that's it. The rule of law wa whaamaonia tu la fono na. Ale wa te inei na wa umai. Ale wa mana na o loe e foi activate lo. O le manino tu la fono. Manino tu la fono e le mawhai ana activate le se fulu pasene. Se ilonga mai ale whainga palota, mai le o iei nisi cases, le ingi petitions, Ai a whai e ingi petitions, e whaatali la se fulu pasene, se i uma na to e whai ia palota la iti, po ai e malo i petitions nei. Ia whai lolo palota la iti, a le whai ala e le ausi ai la ia tamaitai. Ia ona whato a award lola ia le, o se fupasene lea, a whai ia foi, ia palota la iti nei ai ausi ai, tu la i mai se tamaitai. Ia, whai lole upu whaanga ngea le whawhawhine, goodbye Felicia, e le tu la i mai la ia le suile o ala tau e sifo. Mana ia, leo le mea tarosia ia whanongorongo mai sa mua fu i ta ua fu i whasoa. O le langa mea o tula e pamalangita pipi, knowing very well, o le whai unga a le Court of Appeal. No matter what, po le ako e kam whai, ane nama o sa sofa. Ai oi. Ia, sa na tatuina fo, na au mai ar fina ngalo whamasinonga. Male sila fia whamasinonga. Le siava no e sao e mele. Ia le ramana ua alau e watu. Ia le lau whamanino mai. Mai ua manatu foi sa mo te tauna malama le mea. Tasi le maanga mea te fong malo. E tau mawhaki lawa e tingana i roa ua oma na whai unga mau tutu ale vaenga o toi ilo, whamasinonga toi ilo, o le tumutumunga nam. Ale na o e sa sofa. O le nā tonu atu la epa.
mana tua foi. Na toe sui la val tu la fono lea o le sful pasene ina ua. Ala mena ye. Na la langa fo e to ina le nei. Le na o ai lava I lunga le kora whapira to whakasinonga to ilo ilo. La e sila fia tu la epa. Na fo ilo ia fon toe la to. La lato te sila fia ala tu la fono. O le ale case wa ave I lunga o le whakasinonga to ilo ilo. O le whaatumtumunga ngā o whakasinonga. That finals o le whaiunga. A le wa mana na o peito e mana na o le la wak titilo I aile wa. Pe fōlinga mai te mana o tula e pai so sofa whaiunga a le whamsinonga to ilo ilo. Ia o ai tula e pa o le HRPP o le a whai ai ia tūlanga. O le upu whasa mua tōnu ana e whetaui o le so sofa. A e tau mawhaino so sofa se mea. E leo se tūranga le lei. Au I fo la te tonu mala mai sa mo le vaenga le o ta whatanoa. O le mana whai e tula e pa le mere o so sofa o le whamasinonga. So sofa tinga na whanonga e pei o I le o feo sofi e tangata nei. E whai masuru whainga I a lato. E ui na lato loa. E matua se I sini me I a lato te oe oa ma le masal salo. Lato te challengeinga le whamasinonga. Ioe. Le lau o tali mai. Ia sa moa. Whai ane oe lau whatatau le mele. O tūlanga na I tula epa. Tūlanga le toi ina nei o sailele. Na a mata mai te tonu o le palemene. Sa ia so sofa ina le tele o whai unga e pule to atasi ai le fonga whetalai. I taimi fo I o fonga whetalai sai lano o lana paia inga. Le la wo o mai le taimi le nei. Ua ona le mawhaina to Iese so sofa. Ona ua tū mā tila ia a fionga fo ia fonga whetalai le o tūla I mai taimi le nei. Wa ilo e lato tūlanga, lato to finga, o me pule aile. Lea la wale ntum whainonga sofa inga. Le wa o nei, wa sa solo atu loanga I whamsinonga. Le la tam whai atu iaile, le lima ua mea leo tula epa, nate sa sofa ina whai unga. Nga e whaftai e fo ile. Le vaenga o whamsinonga, o lo tu matila fo I lato, lai lato te iloa, o le whai unga nei o le whaatumtumunga nei o ni whamsinonga o le whamsinonga to ilo ilo. E le mawhaina to e whai Iese si whai unga, le mawhaina to e apili, e le mawhaina to e sa sofa, le mawhaina fe fo I iai I tua whai unga whamsino. Ia, nei o tele, talo sia. Le ngai au ngā pila o le au ngā o nei mea nei por kalame tatu te whi. Ia wha manino ele atunu. E wansa he o ele me ilunga I le whamsinonga o toi ilo. E le mawhaina to e suia se tani. Ia ilo, le pala ua ilo samu. Le anga toi ina I tinga ana ilo mea le ai oso ai whai. Ai mai le stoi ina. Ai mai le stoi ina lo whai tau atu ia fo I comments ia saulunga. Na mo pulu sautia lava lai au mai ia sailele. Ia, e iai le mawhau te loa pe o tau oso ele toi ina e whaine melea. E tuinga popolenga la ia. O le whai o le parota le wale toi to le o rua nei la ne mana unia. Ia. I toi tu mai ia se tama itai mai I sa whatalu. Toi sau e masisi tama itai ia mau umalo ina le fast. O mai la ioi. O le popolenga la na o le vaenga le whaalau le whamsinonga I lalo tu la fono langa a whai ne le paloka la iti ai tu malo ia la ato e fo ia whai le filinga a la to tu malo. Ai tu la I mai ai la ni ta mai ta I e mana o mia. Yeah. Ai te o mua whaatau tō ia le sfu pasene lea. Ia e pe fo la melena o ia to matanora. To e abe e se fo. Petai o le ua manino o Februari le o Februari na e whai ele palota laiti. On sa ina pai fa mo mo. Ia o talia tu la epa. Ile mamalu o le
o le tātou au fia o whaafonga mai le ai o taimi ma te watua le mata upo le UTOS a mifo sau peni ma sau api na ia whaamauina ai numero o le a amatu. Mana ia. Ta ngai pe fa umatam ta pule. Yeah. Tau maua la nisi o tama to fia ni sui tama ta i o ta pena me I le palota numela palota I le pa election lua safata momua safata momua o lo mauti noa le sui le fionga ia tu no mafono a o le fapia o lo ia foi sesi tau sala ia foi sesi tau sala mai le sia fioanga ia tatou te that I think wala atato mauti noa ma confirm ile masina foka umaniwia ia ai le ono faina ina le no le tibaita I o palota tula epa ia o tatou moni o tatou manatu mo tatou langona ia faleo ai o le tofa ia wai I tapa au o le tumalo wala to lo le me taun fai ia si wa mena le na tupu palota tele na matne ele kasale mana tu tatou nei o te langona wa titilo sa fata o vale tu limaina o le latou tofi ma le whaamanianga sa latou maua latou te leto e fia o foi la ia I le tūlanga awa uma foi na titilo latou ia o le tūle foi ave fua mai ai le tausala le ia tunu mafono ia e pe e faisina mawalunga foi numera mai latou o le lava le tofa e tufa atasi latou mo le latou sui lea latou ave ia ai mantua ia foi isi o ngā nuu ia o inala le ia le tatonunga o le foi mana o whaulu ai se si sui te maitai mo ni elau saunoanga wa pe o le tūlanga le na leina tope loa ia sai lele e o e mana na o activate le sifulu pasene una wa maua se whawhatala ni tausala si to olua mai sa fata wa le tūlanga la na iai a whape ma lor tausala te so o tausala ma walunga atu pasene lo ala tau e sifo ia wale a ngala ia la tau ia tatu talo ia tatu tarsia ia le famon te tasi stam tau pun tau e rola ia le o le tau tinonga le mana ia le filo inga le lipa le bia ia mana vasenga o faya onga uma tutono le atunu ele mea na talo ina asi vanga tasi no pi tia I le mea atono e nisi mea na e sila ma iai ma e baba iai o le fesili sa o le lipa mea I le vasenga o faya o a fai o iei seisi o to o involve mea tau fuala au fasaina fa ma vai mai lo te mine fa ma vai mai lo te mine la su fina ngalo le ba moni le leile le saunoanga le fionga le lipa le mia o tanga ia o le ale me te no fo umi ai e te whaiaonga knowing o lea wa te le e soli ngā tu la fono wa e whaia a o lea fwoi la le to ina o onga o le ato o ina tu whanau o le tūlanga nā tu la epa o te whamo iele saunoanga le fionga le lipa le mia ona o le popolenga la le I whanau po le ale to inga o onga le la tu watu whanau ia ole wa pe o mamafa mena ona faya o foi e to ru le ngari faya o e ko nei ale o le na ai mawai ia o faya o tina faya o tama ai len tama faya o na o tanga mo degree holders a wai le ai se faya o fo le TTC faya o lu en koris e mo esa o tala e se whanau noa Ioi, o le whanau noa ngasi. Aua o kolisi mawalulunga. O lewo o le taimi whainga tā leo lea o tauina o whanau. A wale sa ilinga la
o le lumana'i. Ia o le ala le tuainga o ngā le la abatu I whanau. O mana ia tele le whaiunga po se saunoanga le fionga ne ni palemia. A whai wa iai ia I le tangata o leilo o le wa anu I whala o whasaina. Whamawai lo. Wa o le tūlanga le iei tula epa ia malama I fo le malo le tunu. Ia I lato uma wa iai le wa iei le afianga o whala o whasaina. A whapea wa atoa se tolu masina sa wali atu I lunga talu na e whaia. E le whapea la e tu ualoa nei na e kilingi atoa la ia wa it takes a while ma o lesi fo ile me e iai fo ia mea e te ia ni treatment e te inuina ina ia tamawhai e cleanse lo ia mai te tonu ma prevent ai o e maloto e afia ia e whai fo ia o onga ma foi ma rehab ina ia whawhia io Nea mantua le se rehab I tono Samoa. Yeah. Le se rehab I tono Samoa. Tasilana me tauna allocated se vai ngatu pe failan mena. I know there's a rehab, but only for mental patients, but not in the side of the drug and alcohol. E o te loa iei nisi o nia wo ia papera sa iei fiang o whanau. Ana avela o lesina mai nei New Zealand. New Zealand e po Australia, o lesina ave Amerika. Ona o tātou nei, o loo iai ia o nanga nei o rehab e mawhaina ave iai ia. Ia, patience ia. Yeah. Ia, o le tau a tau te lo, e te sila fiafola me mani. A whap nei la e te ua mai nisi lunga, a mesi lava whaiao. O le teimia e mai e resign. E te tau roana maulia no teimina. Me moni. Teimia resign ai, whailo molianga. Me moni. Ma nei e ielo whalonglongo atu o le press conference le saunoanga sui komisina leo. O le taimi e alu ai le raid. O ai umai maua atu no whaanga ia. Ka loka umalava. Whapena whala I latou nei. It's just because you're a degree holder or because e maulunga sau tūlanga o ina no this, it doesn't affect the fact wa e whaiale commit a crime. Pe tasina me na matango fie tele le felo inga le ni pale mi. Mana tu whaiale I tupu ani me whapia. Ne I tupu ani me whapia. Noi. Ele iai se teimi na tau whai pale mi e taru ai e build the relationship. Ale malo. Matanga duenga ia e meselama. Whaia ma foma. Ia leo pa Mantua tula epa. O communities nei po o nanga nei. O le community le a Samoa. O la tau nei le sa tu silima. Whaile e kisi. Ina ia mauaila ia sui o te tono al palmene. A wale lufina o tula fono ma meo o tata watunu. Ele I tiro la iei whainga malompa e inga ua mawai atu. Ele iei se la tau wha e wha pe sava vali I le atunu. A mai se tō wha le atunu. Pe a mai batu le tua lalo le whainga malo. A batu se langona se leo le whainga malo. E sa ili ai po le ase manatu o le atunu. Ele I whai ale tupu le mea. A whawhetai le fionga le li palemia. Ona o lea, o le mānei o lana tō whāma lana kapeneta, ti tilo o le o la tau le pule. O le pule o loo I a ao o le atunu. Lea la ua o ai e talasanga, ma o e fola le fala, whesa ngai me le atunu, a mai manatu, whapeana mai whai e la tau, o na tu whaatasini mea, e na ia manuia ai Samoa. O se tūranga le lei. O se vainga ma o se fuafuanga tamai.
ile asia langa te tawa o no o ia ta i o malo le level tanga ta fainga luenga i tupu e foi la ele ngata o le amana ia ele malo a ia foi sia nganga tala tu mai o tanga ngā rua le malo i o la E la tua ngona e foi le. E e alo whaasofi. Yeah, sorry to let. Ma e whaasofi e foi le la ngona fia o tangata o le atunuu. Ona o le amana ia o i lātou. O le amana ia o i lātou. Mesa e pēna sau no pēla fionga le li pale mia. Le o to mawhai e le whainga malo ona o to atasi e whai le whainga malo. E o ma le atunuu. Ia, e se le mānei o lea mau a o tātou wā aifole iai. Le sangi mai o le atunuu. A mai o lātou manatu, a mai ni mea whaatupula iai, ni mea le lei mo le atina e ino Samoa. Mai monia le afo i le palemia malana kapeneta. A tau nofo ala i le ofisa tau te leilo atutua o mea le atutupu mai tu malo. Ai whawhetai le fionga le li palemia. Tu masavali ta i mua ia i mea uma. Ai le leia ma e sila tutoa i le whaatino ina o le whalinga o le roadshow. Tēne tutu sa manelea. Yes. O le savalia e le malo. O departments, instead o tu malo, a o departments ese o malo. Le la ua pa i whaifi au. Le whauto e pa i li im whaipule. Ia po le village whono ak. Ia o tusa o le wasavalia le whainga malo, ia whala potopotonga au nanga. Ia maua mai se toa file mo, maua ai ni manatu lelei a wale atina ino Samoa. Ia. Malo, whaftai. Ia. E tanga i tula e pa, au tai ai pele mata upulea. Ese foi le mana ia o le whaasoa le fionga le li pale mia i le fono ma e kalesia so fatasi. Fo fola le iai lo nātunga lunga, popo lenga, ma le fefe i le ofi mai o whala o whasa ine te tono le atunu. Matua i fo fola le fionga le li pale mia. Ai se ame o whai e le tūlanga. O le manatu a lofa i whanau lalowa o le atunu. O whanau nei o luma na ina o Samoa i aso o luma. E tā ua i o le mele ua pa i e tatara noa. O upu na whao ngā e le fionga le li pare mia. E te mana tua. Le teimi o sa i le teimi o tui le epa. Te i ale atu nuu a ruatu le ora. I le aise whelio inga whapea. I le aise whelio inga manuu ma fioanga i a po le village fononet. I ai ni mawhitanga whapea. Ke i a ua ruatu le ora. O le ale ora. Ka i 5 sa o le ainga. O inala na fuli e to tēro tangata. Ua a apa pat o le mele na uwharongonongo ai. E le pule ao, le pule pō. E le sopo, le vai, i le ele. O awinga o tala ia e mātou te le whaatonua lau tautou wha. E na o nau mātou soso atua. Ai le se me sili matwhero inga. Wa ai mai a yatu. Ioe, e le o watua wha marosi o si ora mere a watu. Na o nau mātou wha pai atu. Po le a se tautou wha ua mātou mana o mia lau tau soso. So le winga lan, o le se senga la i o whainga malo. O le se senga i o le mentality a tangata i langa leadership. Teo e pila o le utai i vaanga le, e tā ua whanongo longo me o le atu, o tā tala te isi mea ia. Moro la tau sila fia, ma le ese senga o whainga malo. Mone sa nanga tu le epo le ese senga, ta watu malama i lumo le atu nua. Langa le ele tatanunga whaanga sa i le whapea. O iena na o palemia, tangata umai, e ifo mai a tau. That was the mentality that he used. O ia tuto atasi mai lunga, a o Samoa i lalo i. E le fesili mai la ia i lalo.
ai to tutulia tu lalo ilunga tulanga na de sa tupu au mai o le ora yes pa pena mal mele sa tupu ia ai whawhitai ia onolea o whamawalunga olea o whamawalunga tulanga le na langa lai elon te tenunga tu lo wal whafonga anga Samoa saona la lafo tala e va lea Samoa e matitiva Samoa you know le la whapea ia ai ese lava le taimi o le fionga le atua ese le taimi o le atua nati sui ai mea uma tau tate whapura te isi pe ta tia la isi department ale malo male whainga malo pato le mea sili na whainga tā o na ananga tā o le vā o le malo male kalisia male whakiusiano peitai lea na papa ia iai ma o iai o le tāu o lau whano mataureo meio e kalisia so fatasi so far pinga major pinga o kalesia leta o tatu o mainline churches no católico malea foi metodisi male fakasa ya lela ye pinga na o ye mane Nazareth tai tutonu o maftanga lea o lawa ye le foi le o le the moment lawa ye le foi le le lotu le kalesia mamona le o tele lopo o yai o tele lopo yai lenta talo ile di palmia a fa pe lima sfuru e kalesia kelsiano leo e tutonu ia tofu ia uma e kalesia kelsiano e tutonu but o tau ai atia whanongolongo toi avitua whanongolongo no musua nene iai ni mafufonga o whaingaruenga wa so sopo le malo le mele tampa iai no peitai no whanongolongo manino no o pitia ia langona ia pio upu ina whaonga pio leno whatui upu na whaonga le whiunga le nipa le mia ile se ora ile se whatonunga a o le mātou tu alala ia whaiane iai o tō wā o iai ia le atonga. Ia la e te tauna iai le asofitu, e te tauna iai le mol mau iau, e te tauna iai le mamon, ia lotu pati, mai la tō uma lava. O se tasi na vanga tā ua o le whilo inga le. Ia. O le mana ia o le tūlanga le wa iai o loo iai le tu fale anganga lo mawhaina la tō a vea se fautuanga ma tu alalo i le pale mia malana kapeneta. Ai e whai fo i fuafuanga le pale mia malana kapeneta. Ai ei ni whale tonu e. O loo iai le tu le fale anganga e la tō te apa iai mo se sosoani. Ia, ai te mana tua fuila. O le whainga malo atu le epa mare ta pipi. Tasi le nei vanga pei se ngalu whafua i le vā o le o whainga ruenga. Mare ta pipi. Ai mese lava na ta upu tau tax tau rafonga. Le na bevesi ia i atu le epa e o mai te minei. Le iere manatu o i le downfall o le HRPP o no le lato manatu le whapea e te tauna tongi uma la fonga a whaife au. Ia o tūlanga le nai te le i o manatu se ma mea sa tūla i mai ina ua mana na o e taxi a whaife au Le sa tele ina na ye fo le tūlanga sa fite na ye fo ye ka le sia ia ma la tau lafu ma moe ona tūlanga lea. Sa oi le tasi fo ina whapea mai. O le ale mele wa tūla i mai. O leo te alo te whainga luenga. O la utupele mai I lo ainga. Wa already taxed. Wa umana tax. Lo ave ese le tax ale malo. O I la le whaire whaasoa au. A to e alu la o whaile whaatau. A wā le tau singo le ainga. O le whaku koe tax fo le tupele na. I tau o loa ma. Wa o le mai tai tu.
O it's okay tula epa. Ai lela la ola I o le tangata whaingaluenga lea e abe lona alofa. Whai lona alofa I le ekalesia. Ai toi mana na o toi text le alofa le ekalesia. Ia ua ane, ua fia, ua text whaatolu le tupele nei o le tangata whaingaluenga. Ia. Okay. O tulanga na ia. Ona o lela whailo mai. Ua text umala asanga o le tongi e tangata whaingaluenga lea. Ia ai lewa to text ma whaife au. Wa te le ala le afo le tūlanga. Ia e mantua whoila. Le nālia e mai e whoi. Ona oni mea na whaata tope na whai e a whoi. E le whainga malo le atu la epa. Ona lea wa so desperate le mea tau tupe. Ona la tau whai e lo le tūlanga le wa taxi a whaife au. Ia na telefo ia e ka le sia sa wheese sia iai mo la tau manatu a. E se foi la tau tilo iai ia o nisio e ka le sia e lima vai o ia la tau tangata lotu ia e le te tele ni la fonga a le lava la atip e tele la sanga na tula I mai ai le case le o le taxing o whaife au. Ia e paulava le ele I tau nu ono lea e ese la vafo le sila fia le sila le tuai. I neito e ngā mea la whai, le la o I lupe wha lelea e ka le sia, o sui wa aie o le fionga le tua, lo wha peana la unga ina le upu le ola I tele o nuu mai tu malo. O le pio le paenga tā ua le whilo inga le lau whanongrong. Ina kua te talo ia le fionga le li pāre bia le ngata e mo o mia e la tō le ngā duenga whale ngā. Ia iai uma I ka le sia keu siano I totono le mafutanga so fatasi lea. O se vaenga tā ua nai lau tau puetu e atu ia male. Ia, o mana tūla tā pai le tam tā e tele o mta upu ia I li tanoi. Ai le tā oro e whaamata o si tūlanga o le tatu o le sia I le vale. Tatu fwoi mero le wha. Ia. O le neiva yaso atoa. Ma le vai aso o te nei. To a tele wala au mai e te au. Tu pai wha mole, lea la. Wha mole tu pai. Wha whewhena o maua le mea whai e le shea. Ia e serwhainga tā le whai atu. A wale vili mai au vili sa moa e wha pia mai. Ia o le tupe fo ia vili e le telefoni sa moa. Ia lea la. E ui o le tupe. I have to spend my money o te wala aua ia Samoa I le ofisa le UTOS. Ona o hau foila le iaila o account I tono le UTOS. O le UTOS, o le Unit Trust of Samoa. O le teu whaafai luenga ai lau tupe I te tono. Ta tele yo ola e whaamalum nama tam tau. O lea o iese awareness I le UTOS male malo. O lea la aui atu I share sa tangata. Tala noa le ofisa tu tono le UTOS tu la epa. Ia. Le ala whapea mai. E whai lava lau oi. Wa pen whamamlama le fionga le li pale mia. Whapea o lewa e la e mawhau wa e mana o e whai lau share. Mo a wala le valeli. E te lela tu lo whaatau loa lau share. E te alu lai tu tonu. E teu whaafai luenga lau tupe wha investment I te tono le UTOS. Okay. O lola le taimi ua whape mai ele whai ngā malo o le ua tatala le whai tutoa e mawhai e loa na au mai lau share te tono. O lea lai e lau numero lau account le te tono le UTOS. Whai ngofie lo le processing. E a fwoi whaalu le whai ngā lau investment I lungo lau account le UTOS. Ai ta tele I o tele lolotu o se upu tā ua tele wharulonga tangata investment o pe invest not a donation
No. Si le department taua, o le UTOS. Tu sala o ibinga investments lava e latu te maro pata. Ia manino le whafonga anga Samoa. O lau tupe le la ateu te tono le UTOS. E leo se donation, e leo se foai. O lau tupe o le teu whawhainga ruenga wha investment. E piala nu o mea tonu ana le whai ele UTOS e te alu e te wai nā lau tupe whai lau investment. A o lola ina whamanuia ina le tātou fufuanga le whainga malo i le wālele. Ona e li liu lola ia tusi le UTOS e ave lau fia lima se lau e afe se vaenga o lau tupe e whai e la sau investment i le wālele. Mana ia, o le tāua na ia pauar to tero tātou le ie mo meo bank accounts, a mesi la tātou i whafo ia wau te leo lopo, to e fia se meo latu to e la te ita bank account i Samoa. Tasi la lea no lea vaenga, e leo se bank la account, a mo meo o investment. Investment, yes. A e anu le UTOS, e le whapete la tu whai mai sau bank account or anything. O lau tupe o lo o teu whaateu ngā tupe whawhenga ringa investa i nā, i le UTOS. Ese mai le whale tupe le te alu e teu ai lau tupe. O i nā, e teu whawhenga ringa lau tupe mo le tausanga, tolu pe 5 tausanga. Ia, na maua mai la i o le interest. Pe whiri leo oi, pe koe tu oi pe te tonu. Pe tala mai tua lau interest la maua mai. O le mea o le tau o le UTOS tu se accumulate au tupe. Ia, o levan whaila o kea, i le UTOS. Ua fitu nei tausanga. Ka whewhe au ke ama se 2.5 le mena o tati e tonu. Se tu la e paso ia. Ia, tā ngai sa rua e whalongolongo mai, a vae sau pepa ma sau peni. Ia, pēna whai atu. A mifo sau pepa ma se peni, e mana ia le whai o sau tamai notebook, ina ia whai ngofie ai. O le fasili le a mai te tono, who can buy the units? E na o tangata Samoa, Sitiseni, tangata no Fomau, e mawhai o na teu whai ngā ruenga i le UTOS. O pisinisia Samoa, komitia nuu, e kalesia, mo meo kalapu o ni maftanga ni ainga societe, asosi, ma so o se vaenga, e lei titifo ma le tolu tangata e mawhai o na teu ia tupe te tono le UTOS. Ngo malamalama mai Samoa, a whapeo se ainga, ka te tainga tu epa. Ia, le fila leo fe mei leila loi for the total sinus. Ia, tangata e mawhai o na teu tupe. Le te tala no mai meka o kenaisisi. Ia, a whale e whapea mai, o le au whai pisinisia Samoa, o komitia nuu, ma e kalesia, kalapu, societe, asosi, ma so o se vaenga, e lei titifo ma le tolu tangata e mawhai o na teu tupe. Le la watu whatetainga, Whatetainga, a whapene o au mala o whanau. Ia. O au mala o whanau. Ia. E mawhai na whaile mātou teu ngā tupe mala o whanau. O au ta maale ainga o le atalii. Ia masesi a whawhine. Ina ia moa atu ma le tolu tangata. E mawhai na whaile teu ngā tupe lea. Mana ia. O le fesili lona lua. Can my child invest in units? E mawhai e tamaiti laiti. O le tali lea au mai. O se tamaititi e se fulu walu tausanga. Malunga atu e mawhai o na teu tupe mo ia lava. O le tamaititi i lalo le se fulu walu tausanga. O le matua, o le amana o mia, le matua, o le tangata tausi e teu whaafai luenga ina mo ia. Ia, mo ilato under 18. Ha pelala of grandchildren, to lua granddaughters. They are only the age of 8 and 9.
e mawhaina o whaia le teo ngā tupe mō la ua. Ti o ina matua. Se o ina la au sia le tausanga sifuluwalu. Mm. Iei whala le manga o le vaenga lea, pe a whapea o ni grandchildren, na whana nau i New Zealand, e le i ola i Samoa. Ta te fo iei le vaenga lea. Yeah. Mm. Now, how can I buy a unit? E te mana o mia le whaatumu o le pepa talo sanga. Mo le whaataunga o unite e tala whia ngai mo oi. Lo a inga po le whaala potopotonga. Tu o le pepa whaatasi ai mau tupe whaawhainga luenga. Maata e lua i le ofisa o le pule o le awha ngā solo ai lau tau sanga. So this is what na umi e se mato whatatanoanga. Mm. A whapea lewa le tātou la le i whafo. Yeah. Mai se lawa tātou whafo. I whapena whala ia ui no wo umalangai i Samoa. Ina wo la tulo whailau account na mana o mia mai e lua form of ID sa mana o mia. Mm. Mm. Yeah. Malo wata ave iai ia le ata tuai. A whapela o tātou nei le i whafo. Lau pepa tau sanga. Ina ia e load lai lunga le system whainga ia for ia IT nowadays wo whainga fie mea uma. So to e saulo le sifesili, where can I buy units? O le ofisa au tu o le UTOS, asiasi le ofisa o le UTOS i le whangafa le tolu, o le fale tupe o ati na e o Samoa, ma o le aso soani se tasi o lato au whainga luenga, le whaatu muina o lauta o sanga, ma mauai lau tino i tupe. Po o lau siaki whaale tupe, po le atu ina ati atu oi, se li siti mo le tau whaatau. Oi nāla lea e whai pefa peo lela wa mana o nei lai whai, o lunga i le whangafa le tolu, o le Development Bank i Samoa, o inalo i ele ofisa au tu o le UTOS, te alula i lunga ave uma i eo wha maumaunga le nā, they cite your IDs, le passport, o le driver's license, ma wata, ia na watulo le whatumu whai uma, ia, pule oe pe fia me a matai lau a for investment, se lau unite aluanga i lunga, ia, o le tele o lau unite, o le tele fo le nā o lau tupe, le interest le maua mai. The gambling, le ale uwinga le term le te whaangaina mai o le unite. The units. These are the units. The unit is the same with $100? Yeah, it all depends why langai ele whape na se lau tala e fua whatau unite le whainga. Yeah. Units. So it could be a whape mai le te mana o se lau unit. Unit. Yeah, they probably say, o le tau unite se lau, se lau limas furulua tala e whaadwai. Okay. So you pay 152. This is only an example. Okay. You pay 152 tala. Aolona equivalent is a lau unite. Aola le taimi wa matua ai. Pe whapea mai o le tau le unite tasi le waiai ua tala walu fitu. Ia alena e whaatau le unite tasi i le tala li malua. Le se na ilolo le lawa iei le whaopoponga, wa iei le increase o le interest. Mana ia. Saulola ia i le Gambling Control Authority. E te asiasi la le wa le whala le vaenga le nā le Gambling Control Authority o le lato la le maketi sa longa. Wai nei ele au whai unite o le UTOS o na whaatau ni unite pe sili atu foi. O na tatala ni te unga tupe fo i savai. E ala la lea i le GCA, the Gambling Control Authority. A iai ni au fesili e winga i le avanoa e te wai au tupe i le trust mai savai. Wha mole, wha sota i le UTOS, le lala ala watu numera i o telefoni. O le lua ono, iwa, whaiva, a whapete fia walau sa watu nei New Zealand, o le ono walu lima le code, o le numera telefoni,
lua ono iwa whaiva, po le lua iwa tasiono. O ngumela ngā le Utah Samoa. A ngumela la lea a le Gambling Control Authority o le lua ono 5 tasi lua, po le fitu lua tasi. I repeat, o le numera a le Utah Samoa, a le kore te whaongaina pe wala awatu nei New Zealand, o ono 5, lua ono iwa whaiva, o le o ono 5, lua iwa tasiono, numera na le Utah. Ai mo i lātou le motutele sa la whai, e whaonga maila le Gambling Control Authority, o le lātou numera, o le o ono 5, lua ono 5 tasi lua, po le fitu, lua tasi. Tupai se whamanino mai ia lea le Gambling Authority ngā le whanonga pie. Tusa o le vaenga na o lo isa vai le lātou la, e mawhaina o i e tangata wha tutongi ai a lātou unite o lātou na o le peo se agent a le Utah. Okay. Le piana whamanino umata me whalongolongo tangata. What Utah stand for? It's the Unit Trust of Samoa. Aia. Ia, na leo ua whanongolongo uma mea le tatu ia manino. Le whape manisi aia pango. Ia, langa manatua, e lea se la o le Utah sa iena o tātou Samoa tutotas. Yes. Okay. I'm a fine. Atomo foi e se vaenga tau investment a tutuila ia. Wa olo ia le Utah si fiti. Okay. I'm a whaiana investigate pango. O e mwhaiana atu tangata pango I tatonu atu Samoa whai e lātou. O le Fasili, is there a way I can make direct deductions to top up my investment on a regular basis? Pela o lewa yela o account. A whapela o mana o toi whaopopo ia o unity. Lela yele Fasili lea pe iai se awale mawhai ai o na whai sa o direct deductions. O le tali. Ioe e mawhai, fuafua I lo tūlanga ma le mea o lo e no fuai. A whai o oes tangata whainga luenga le mālo o Samoa, e mawhai ona e saini I le mātou pepa o le Authority for Direct Deductions. Pea whapela o e le te whainga luenga I Samoa, e eila le foreman, tua tātou I nei New Zealand, a whapela le te mana o e whai iau no ngā tupepo lea, e te alu whai le Direct Deduction Form. Ia and ese mai ese vaenga portion o lo tutongi. Fa penala ia le tūlanga lea I ie o lo whainga luenga I Samoa. E mawhai ona e saini. Ia? Tano mai. E mawhai ona e saini I le mātou pepa o le Authority for Direct Deductions ma o le a mātou whaatūlanga ina to e senga tu sao mai lo tutongi. E ala I matanga luenga o tupi. A whai ele o oios tangata whainga luenga le malo, e tatau ona e whaatumu le standing order I lau whale tupe e otometi ai ona whesitai tupe mai lau teo ngā tupe le mātou whatupe. A whai lo e nofo I whafo, mana tua mai la lea, e ma whai ona e whae e sao e ala I le tuu mai o au tupe ia mātou e ala so se kampani whaari liu tupe, o au nanga wha computer I lungo le internet e o foina mai ai le whatupe wha bisinisi. Wha so tai mai mātou, ma le a mātou tu ina atu ia te oe, wha mtalanga o le mātou teo ngā tupe I le whale tupe ina ia mawhai ai ona e whaia sao whesita inga I la mātou teo ngā tupe e wha o popo iai lau tupe teo. O le wha mani nonga la le vaenga le mo I tātou nei whafo. Longa I ele meta o le Swift Code. Ia tātou nei whafo. Pea whapea le tau te mana o e authorize aku sesi deductions e te whapopo I te tono lau. E whailai o e mai lau o e whale tupe.
Ave la ia I Samoa e iela le Swift code e whaonga ave I Samoa. Na I fole I le tupe mal fa tupe le Samoa I tono le UTOS. Transfer. Yes. So how do I know what the issue and withdrawal prices for units are at any time? O tau o le a whaasalawina le mātou officer, le mātou upenga ta whailangi, malunga o Facebook, a whaiolo I ai le lisi o emaili o le UTOS, o le tau o le a emaili sao I a oe pe atu ina atu, I aso lulu mua masina taitasi. O ila pe a whapea o lewa I eise tūlanga pe tauna tala I tua le share lewa maua le tau le unit share. It's either la o lau emaili la he tu inati tono le office au tu le UTOS. E emaili sa o mai ala tau wha maunga ia te oi. Yeah, o le facility, what interest rate do you pay for my investment? Mātou te le to ngia tului e pei o whale tupe wha pisinisi. Mātou te tutongi tufa tufanga. Whaafonga mai. Mātou te tutongi tufa tufanga. Whaatupula ia tupe whaavai I lunga o lau tupe teu whaafainga luenga. O le ale tele o le mātou tutongi e whaalangolango I tupe mama ale trust. So they pay the dividends and capital growth or lau investment. Yeah. Or Lesi Facili, how often does UTOS pay out dividends? Fia ona tutongi mai ia dividends nei ale UTOS. Ua fuafua le pule e tutongi faatasi I le tausanga. E masani lava ona whaeloa le komiti whaafoia le company le pulenga se tufanga I a uni tausanga taitasi. E le I tutongia I le vai asolo na lua o Julai. E tolu masina e tu ina atu tangata e umia unite. E whai ai se whai unga pe lato te mana na e to e teu whaafai luenga lau tupe. Pe whaui tua lau tufanga. O vaenga la le tu la e pape ona whai atu. A olo la le wa mai le tufanga le wa sau le share. Whapea whateta inga. Sau le share fast food ta la ia le tufanga le wa maua. E le la tu marton masina ia te oi. E te whapea atu ai ia deposit I fola o fast food ta la nai te tonu o lau bank account le Samoa. A whapela uma e te le tali atu. E oko meki ale to e alu o le tupele I te tonu whaopoko ia unite le iai. A whai e le whai loa e le pule o le unite le wha moe e ave e se langa tuftufanga I te tonu le nei vai tau. O le a otometi lava ona to e whaafai ngā luenga e le pule le tufatufanga. Wai maua mai la. Umal tolu masina le tu mai e te tali atu ai pe te mana o withdrawal au fast food tala. A le tali atu. E oko meki ale to e tu te tono lau fast food tala wha o popo ia unite to whaafai ngā luenga. Te, ale taua au ta tamwhaipe tala I tangata. Le lai manino. Pe ana le to tongi te tonu tifa. Pe o le e fai wa le fai mamawa I dividends te pe o nupifa. Yoi. A mea I o ka ko investment. Te o fo si sa mo le fai e musu e fai mele. Oh yes, it's a good investment. Yeah. Tell you what, it's a good investment. Yeah. Yeah. Can I reinvest my dividends? Be mawhai ona toe ioe e te mawhaia. E tu ina atu ia te oe se tolu masina. E au ina ai lau tufanga mai mātou ofisa. Le lan whai atu. Once lo e saule a for le dividends ya uni after tongi me ya Julai. You had 3 months. E tolu masina tu ina mai te oe. Uma tolu masina la e te le whapea atu atu. Ma tolu masina whailo whai unga. E mwhaina e whapea atu. Ia lau fast food ta la le wa maua. Whamolmole pen whinga deposit I lau account le Samoa. Umala ton masina le ai sautali. E o ko meki ele to reinvest o lau tupe. Which is good. Which is good. Wa o le whapea mai.
O le umi te tauna e whaawhaingaru ngai sau investment. Leave it for 3 to 5 years. E uma e te le lau tupe mawai. Mana ia turang le wei ta whatanon tau pule. Yeah, le la futa utali atu nei ia le tali lea. How long can I keep my money in the trust? Yeah. E pule lava oe, e ui i lea, mātou te whaamalosia oe e teu lau tupe mo le ititi fo i le tolu tausanga ina ia mawhai ai ona e mawaina le tele o whaamanuianga. E ale mana ia tula epa, e au ili uma le taimina o walua i e whai, to titi atola o tolu i tula. Why? Because I asked every question. I wanted to know, what if I do this? What if I don't? What if I get this? What if I don't? It's something that you need to fully understand. Yeah. Because at the end of the day, o lau tupe ia e malama ai, le ale to inga whaawhainga luenga ina o loo le ai lau tupe. Ai whai fo ia mau se whaamanuianga, o le ale umi e mawhai ai, o na e whaongaina, o le ale umi e mwhaina tu wai whato am whaina e apati ai. Whamana tu pai se o te whamana tu la i tangata i whtoa mai leua wa halfway ta whatanu tau. O le matitala noa i lau investment e whai e tu tonu o le iu toss i o e i tu tonu o lo tātou atunu ia pēo e tau manatu e whai sau sia ia mō le tātou wālele. Mō tātou i e whtoa tonu mai whalalo ia continue tā u whamanu. Yeah, can the government of Samoa dictate where UTOS can or cannot invest unit holders' funds? Le la whamea, te mawhai e le whainga malo o na lato whamalasia, ia o le tari lea. Le ai, e le mawhai e le malo o Samoa, e iai le mātou komiti whatonu, tūtotasi, o loo whamaoni i le au whai unite, o loo iai foi i le tausi mawaenga, o loo whaatula whonoina le whaamauti noina, o loo whaatumawina le manuia o le au whai unite. E ese le malu pui pui o tūranga lea, Yeah. So is my money guaranteed by the government if UTOS is wound up or terminated? Le tūlanga la lea iai, e whaamaonia le malo tupe o loo whaune atu ele UTOS, ele SOE peitai, o le whaamaoninga le malo e whaalau tele atu i le puipui o tangata e umia uniti mai tupe ngau o loo lato whaawhainga luenga ina. A whai e whaamuta pe whaamuta fo i le trust, e na o lau share o a seta mama o loo awanua pe a uma o na tutongi ai tā lafu maisi tau o le trust. Now, can I check my investment balance online? E mawhai o na esiaki ina I lungo o penga te whailangi. Ioe e te mawhaia. E mana o mia lo whaatumu masaini le pepa tāsanga mo au nanga I lunga o le lainga matu umai le matu ofisa. Pela oa o lena o wala au iai siaki uma o mea talatua nafi. O le taimi lava mātou te mawai lau pepa saini, mātou te whaanga solo lau tāsanga, o le taimi fo e whaamaoni ai, o le lai mawaina e mawasa email, yes, they will send you an email, any update e whai mo lunga lau account, na umana whai le update within 5 minutes, a saule emaili e update mai oe I suia inga. Mana Ia o le tūlanga lana I tula e pole UTOS, yes, you can apply online from overseas using the online access I le website. O le tūlanga whaina, there's a payment platform portal, it's a tauna whaongaina. For all new account holders applying from overseas, you need to get confirmation of 2 forms of ID, which is either your current passport, driver's license, or your Samoan birth certificate. These documents will be loaded in the system
vai fai atu ai nei te le tau malanga i Samoa. Okay. Pela le mele no fai atu la matanga tula epa e whapea o whanau na whananau i nu i whafo a. Le la ala o whamamla mau i li atumta upu lea. Mo i lātou that were born outside of Samoa, you can apply providing you submit evidence of either o lo tamā, o lo tina, o se tangata Samoa, which o le wingo o whamtalanga lea, pela o la whanau len whanau ni New Zealand. Langa o le la avatu le birth certificate e whamaunia, it's a New Zealand birth certificate. Ai o le mea lai whai, e avatu le tus folau Samoa, po o le pepa whanau Samoa, o au le tina, po le tamā, e attach atasi i le application o lo walo lea. Wa maua mai, e mawhai e tātou whanau. Mawhai e tātou whanau, o na whai fo e lātou investment. But because langa e tauna whaai loa le tus folau o tamaititi, e loa ila na whanau New Zealand, pe whanau Australia, pe whanau fo i Amerika. E a whai o le matua o le ida tamā po le tina, sa whanau fo i e Samoa, a o lewa si tsengi fo i atunu nei, e submit la le copy o le birth certificate at tamā po tina, e attach whaatasi langa application. O mo i tātou nei e whafo, existing account holders from overseas, e wha ia a wala o banks, e wha ngā ina e le UTOS, e transfer to ilo payment, e wha ilo update for increase ilo, o lo online application requirements, o le e wha vaenga, o le individual account, o le joint account, o le au mo groups, o le wha pisinisi te wha ngā ina. A very straightforward your application. It's only a one page. Very straightforward question. Alanga e whai asinga ni o vai e tau lei loa mai e mamalo le atunu. Whai asangi. Alela ana o tunga te lo fesili e sa wai. Se toi a mai a whamole ina I fesili o si toi a mai fesili a numero telefoni. Se whalong pepe sa o le lua ono o whaiva. Ia ma le lua iwa tasi ono. Mo toi e toi fesili ma ta telefoni. Lua ono o whaiva, ma le lua iwa tasi ono, telefoni na te mawaile UTOS. Ai o le pui ono fesili mai I se email pa mo le mawhanua. Lade tala tun app. Lea? Ale ale fesili mai. Le lo ta o tua telefoni la le nam toi mana na o me telefoni ale UTOS, le ofisa. Ia ma se emaili, pe mo atu le emaili ale ofisa fa mo. E uma ia ona sai mai uma vai ngai le tau abatu. Na toi au abatu le au te lenga o details Yeah, okay. O fesili le mana o mie te tono lau application. O le ale to inga application. Pela, if you want an individual account, pe te mana o whaiselua joint account malau paanga, pe te mana o whaiseto group account, pe you only want a business account. Ia ona whailola ia le stala lola ia le ingoa, a whapea it's an individual account, ia o lo ingoa. A whapea lau se joint account, e tu umala ingoa o oe ma le tamā. A whapea se group, ia e whaise ingoa le tau group, a whapea se pisinisi, e whaangale ingoa le pisinisi. O le family group la e considered. It's a group. As a group, okay. It's good. Ia ona saulola ia ta o le to atusi o le meo e no fuai, le te au mawai, mana o mia po lale to inga, what is the source of the income? Ia tusi e lalo o lau salary po le wages. Ia, saulola ia o le conditions la, o le mana o e withdraw lau unity. O au la ia e to e reinvest. Te le mana o e tala. Ia pawana ia mawhaatu mulu details o lau account, o lau bank account. Mani.
E ala se form o mai e fai e tuela. Ia le form online, io e. Okay. Tu sala o le lala abatu ia le whamaunianga. To invest in UTOS, please note the following important information. O le complete o lau online application, ma o le full payment lau iau unite le te mana o ai, o le minimum lusful lima unite. You can't go below 25 units. Oh, okay. Ai li lola le tau le unit e lufu lima. It all depends la pe fia tau le unite tasi le taimi le te la to join. Ia, na e tuto mia la ia o le lusu lima unite le ilona tau le unite tasi. Payments can be check, cash, or money order. Application can be lodged and paid mo ila tau sabai through the Gambling Control Authority. Ole senga la a e alu i le UTOS itself in whaina tau me la tau i lau statement ma lau palengi and all that. A e alu la I le vaenga leo le Gambling Control Authorities, they are only an agent. I le mwhaina la tau o mai so financial update. Is it na saini la I o la wafoi. Whai o se application o le safa saini la lo se power of attorney. A certified copy of the power of attorney should be submitted with the application. Ia whateta inga le na whai loa mai a whapea o se tina po se tama wa maua le dementia. A o le etu siai e tatau lana whaasaini le whainga le investment at tama po tina lea I le infante le tangata le wa avea ma power of attorney lumo le loia. Ta taula na I se copy o le power of attorney le na whaasaini e attach whaatasi la to tonu ma le application. Everything, it's all transparency and legal. Yeah. O la taula le to fsilingia I whaamaumaunga o le emaili lea le UTOS. Yeah. O le info@utos.ws. To abatu. O le emaili o le info@utos.ws. O le numero. Yeah. O maua mai I tātou ia whamonmole. Yeah. O le numero telefoni. E wala au whape o ele te sa moa e te vilia sa o lava le lua ono iwa whaiva. Ai mo I mātou nei lei whafo. O le kouda mātou le, yeah, I guess it's the same to everybody. O le kouda sa moa le o ono waru lima. Ia, ma le whapopole I ma le numero le na o le lua ono iwa whaiva. Po o le lua iwa tasiono. A whapea wholai I eni au documents e lafo I sa moa le UTOS o le lato postal address le nei o le Unit Trust of Samoa, Private Bag, Samoa Post, a Pia Samoa. Toe avatu. This is for a postal address o le Unit Trust of Samoa, Private Bag, Samoa Post, a Pia Samoa. Yeah. Yeah, whangana le post office. Ia, pea whapea I eni au pepa o le mana o e lafo I Samoa. Whaifo I eni au pepa mana o e lafo I Samoa I au documents. O te whautuaina. Have it signed by te tangata se JP e saini ai e na tuula ia oe lesi copy and you send the original back home. Do we need to notarize any documents? You can do that in a sense pe whapeo tūlanga leo stangata o le fia whai lawala na ia investment alo I eni ngase matu ia ma me whapena. Then warrant ai la le toina authority le ngā
Ia lea le tūlanga e se website. Yes, ole www.utos.ws. Te saufa mon mole. www.utos.ws. Ia, o mau mai. Ia, le tūlanga wa te loa e alu rai lungo le website ia pa email ia. Neta o to uma ia i form sia whaonga. Nei ai o mai lunga na. Nei ai o malava. O lesi mele le mawa mai. Unit Trust of Samoa now offers a wide range of digital platforms. We have now locally connected to one of the major telecommunications company in Samoa, or the Vodafone Mobile Payments Gateway, for unit holders to top up their account. Mo la tola ia lo mana fai account pe o e mawhai lana o whaongaina la le Vodafone Mobile Payments e top up ai pe au mana o te whaopopo Unity. Other local regional banks such as ANZ Bank have the UTOS payment option available i le lato fo'i banking bila. Or overseas customers have the luxury to top up through the ClickX or Pacific 40 po le talofa vouchers. O inai mawhaiena e whaongaina au o nanga na e top up ai fo'i ia lau oe account i Samoa. Ia, o se ona o le upu ale ta te tala no e ipi o le term fule le whaonga e tangata e tere tupe invest. Yes. Pi o tuenga ngana lava le whaonga i latu tele le tamau ainga. Au leo ua maua le avanoa. Pe tamau ainga po le lava tuenga tupe e te afora i unit e amata. E amata i ele. Ia, ua e ufo i me ka o investment. So, fe au ta ua le Samoa. Pe o le mea le ma te tala noa tuai. Ia ele ia awane ina o tangata e te leno tamau ainga na te whaongaina le upu lea. Au tātou umalama. Pe au ona e whingalo e fia whaisau share mo le waalele. Ia amatala i siau share anga tutonu le o lau account i tutonu le UTOS. Mana tuatula e pa. O loo whaapea mai o le minimum unit e whainga e join 25. 25. Ai li loa la tau le unit. Ai o le time ia ke join man tualanga e fluctuate le currency. O le time ia le la mana o lo ke join. O ina lo la pop up mai ai le tau o le unit e tasi. A whaapea la le tau mai o ia ta laiva valu. Ia o le tau fo la le na e te whaatau le unit e tasi. Ai luas fo 5 unit e mawhai ona e te entitled iai. Tala tu manu vau, talai. O te lo tātou fu na mai ni Amerika o na o tātou o le 0116854. Yo ia ona o tātou na mai Amerika o le 0116885 and then a number in Samoa. O mātaula i nei o le 00685. O tau, ia mātaula 011. Right. Ia mo te le uloi Australia mo o tātou o te loa o le amatanga nei o tātou share o whaingo whaatino ino o tātou share o lea ua o le masina fawai ma te lo Samoa ta whina me lea whaman mole. Me tonu ana le wata pena tuai le tūlanga le tula epa ina ia a mata na wha matala atu I tangata wa o isi tangata lau fefe mai oka kai kaunga ka le ai o lo o manino lava peon sa no tula epa a ta ulo le investment na le au whaipine na le au tangata tele tupe but o le wam whaina wam whaina ta pena ina le lau investment mai le lusful 5 unite o le whate ta inga la whapea this is just for an argument's sake lau lusful 5 unite le nei ai
e tusa na le ono sfuta la le tupe e te tala ina le account le nei. A whapela e ono suta la le masina le nei. Ono suta la i lesi masina. Ono suta la i lesi masina. Sfulua masina. Wa fia lau tupe walu. Fitu se lau lua fulu a. Ia, a whapena i masina uma. E uma e a, uma le tausanga, uma le lua tausanga. Wa ova le afe mon tupo au unity. E a ola na whamanuia mai la le shares po tufanga. Na e whātaua le tāla i wawalu. A te o sau le tufanga wa lua tāla 5. Na i lole le esenga o lau investment na le wa maua. Le tupe whaasili le tufanga. I ta telefisiri mai o le 25 units, that's the minimum. That's the minimum. Yo, le minimum e le maximum lang le fisiri mai tangata le for le maximum le 25 units le tata noi. Ya si toi fa manino le foi fisiri mai tangata le meta o le unit. Le fisiri mai tangata I fa malamala matu. What is unit? Tusa ole unit. Lamani. Io se a wole whawhainga tā inga le mata upu. O whawhainga o fieina lava. Ole unite. Ole taule na pe le whatatenga le atu le epa. Ai alwe la follow tupe Samoa. Tasi tala New Zealand, fia tala Samoa mawai. Ia, te lopo le tarwi le hua. Matau ne New Zealand. Matau ne New Zealand. Tasi tala New Zealand. Mawai lau tala ono lua Samoa. Papenala le whainga le unite lea. O lea whainga o se vaenga e mawhaina e whaangaine whaisau investment. Le la wa whape ma watatala mai. E 25 le maximum e mwhaiena e whaangaina. Yeah. Now manino, penny me penny point. That's the point here. Limata. So for example, fa pela o taure inti tasi se fulu tala. Ai luas fulima se fulu se fia. 250 Yes. Ia na o le pe o fati ta inga leo ma fatua se pe se fulu tala le taure uniti tasi no winga. Open la low investment in 250. Yeah. O te lo le na u se vanga I se sifa maninonga. O le na tunu ese mai low investment. Tu sa fainga mo me tau so se me ka investments la te lo tu sa pena investanga il vailima, pena investanga ilea pula lava. Yes. Or the same information. O tulang lava te loa, o tulang mai tusa uma vaenga. Yeah, mo tupe whawhainga luenga. Tupe le abe tului whawhainga luenga. Ma o mai le tufanga. O le nala le ma wailau shares. O le challenge. Mo ta uam tato uma. O lea ua mai mole tatu uma o le tupere abenga I Samoa. Everything would be in Samoan currency. Yes. Io mole lang le fusa. Ona o Samoa ona le au nanga le utos. It has to be in Samoan tala. E le whape o Samoa ai abatu tupe New Zealand. A whape mai whatetainga. O le wai mana o e whaina inyau niau unite se afe. Ai mi fonga te tau na afe lua se lau Samoa e whaaluai. O le tupe fole na I te tongia afe lua se lau tāla Samoa. Ia le na, nai manino le leima malamalama ia le tātou atnu. Tasi le vanga, o le challenge le la watu tāta noama. O le ua amata fo I le meo le tau whaaleanga I lungo le melea. Le o whapea mai fo ia le tamā fo I matata I le laitu. E umatangata Samoa le tupele le lavalatu te whaangaina le me tau o le tonese. E latu ke le... Matua I se matau whaaleanga. O fitu tau sanga o investment. O fitu tau sanga. Me fo ia manino tatu tangata.
Ele o se donation. Tupe. Le o se donation. O lau Awale investment. whaaseseina o tau le tau whawhanganga Samoa i ni tala tau whaasesele au mai o awa fitu tau sanga o ma investment le UTOS. Le wholana le utangwa siaki, yes, it's now accumulating walu I lunga le lafo le ya unite le maua. Langa, ever since I started, o te le opt la vai tala mai se share. Ngā pawal me to reinvest every 3 time me mawai to reinvest la vale tupe. O se fifianga la ina wo vili atu le songa fua. Ata umale pale nge oh, I have got some money in me. So that's what it is. It's not a donation and it's never been a donation. So le taua, a whapea o enga isau saving account I Samoa. That's the different platform. Le yalo waru le mea ka o le investment. Ngai lo la bank account le Samoa. Well, pe wala le bank account, whapea o le tele sau tupe tono for tupe. Na tangolola ia babai ese mai say, this is just an example la. Tangolola babai ese mai sau limafi. Limafi la na, la wa ave lola whawhenga luenga wha teunga tupe, invest. Ele tu fatasia la malau normal everyday account o le bank. Lena o le tauana a mese lava tātou le diaspora. Ele lenta tu mana malama iai. O company fo yo mea le malo le mawhai o na whale tonu ia lau investment. Leo whai mai tu lepa. Ele la vai pa o le wale le ia po le alabato inga investment ta tātou sa. O le challenge na le challenge ai tātou. I lea fo I mea. O le whamoe moe kako investment lea. E whatau ai se wale le tunu. E mauai ia pe o lea lava ua. Anga ia tu le tunu atua. E matula tupe sosani I le malo. Ai le whape te donatinga e accumulate lau. You're not going to donate. Aua lau whawhunga anga Samoa. Oni whasia inai na wha upunga whapea. Na lato wo donate. Le ai e leo se donation. Manino lava lau o investment. Mantua lau investment na lea. Le wa mana o lola tu I tonu o le vale le tunu. Ia e titiro fole ai. E vavela le growth o le tupe maua mai le whaatavalenga la I le vale le tunu. I lo le tu ai pe I invest. It's only once a year mofta saule tu whanga. Ai a whape tu tono le vale le. E te le la le sau le share e maua mai tu whanga. Mana ia. Ia, au te longo na to te ro tatu I whafo a whape te wa mai dividends. I le manga o e kala. E to e mana o to e tu tonu le e whaatavale pe tu tonu. Ia tatu te li lo foi po ni dividends a mai le company valele itself. I must say to Lapa, I must say, from what I checked into my account, it was very good. It's very good. Yes. Ia, te wā nā o isi simta te tala noa I pe whaapopo tista minute I tati to e tala noa pe I le investment lea. I lau share le la pe if you want to become a shareholder, mo se wā lele o le atu. Te mai so fitanga lea. Yeah, it's a very exciting le investment le nei. A te tilo nei a New Zealand I nei me vale le New Zealand. To tele I tangata shareholders. E le tausanga le na te ena whaari mai I dividends a shareholders. Ai e le lalo I fota I awheta la tupe maua. And you look at it, okay, if that is the case, why can't we do the same le vale le la tatu atunu? La me la lim tatu faya. We can do exactly the same. And if wala mai titilo yai, o le mana I o le awala le investment lea, o le tele o shares a tangata le atunu, le watu watu. E le to e tau wha ai tala fuina la le vale le walua tele ia investment ia wa batu, wa maua waila le tatu valele. O ina le tūlanga i le whamanianga ia Samoa, le to i ni tupe to tongi ni ai tala fua le
sau sa'o a fo i lalo na tufa-tufanga o le share. Yeah. E tu sa'o lava ianga shareholders. O le tāua leo le mea o le tāua. Pea an tātala no le upu. Tāua tatu mawhauwhau le upu. Io e le se upu mo se lau te lenga o tātou. Io to tiro tātou ele a fōringa le mea o investment. Pi kau ke kalau rai fōle le tāua investment pi kau ke kilo le au miliongea. Ngā te tele mea. Ao le awa noa le ua o mai. Po le a lava to i ngā tupe o e maua. But are you willing to do your investment? I le wha lele le tu. Ia. O ka ko miliongea uma. O le tāu o le si tāu o le mea lea. Tata o le ta tele wha lele. Na iai le ma whaatanoa mato i ngā masesi fo i leilo na malama i mea tau wha lele. O le pepese mai nei tau pipi. Ua oi le atunu. I tau o pasese. O le ala le wa inga sa mo i sona wa lele la abat. Tātou te ola i le oi leo whai mai awha pēr tau i whainu mera whataitai. Awha pēr o pasese mai au tau from Auckland a pia Auckland return lua awhe. Ai a watu tātou wa lele whaile upu le whai mai ua oi le atunu. Pe tā ngofi ro tātou atunu whaparasi lalo i le awhe maru se lau. Ua le lua awhe compete ma le au whaparasi lalo tātou le awhe maru se lau. O le ala le tupe ar tatu. Lale umi o tatu wa lele le lai. Te i tā whasoi mai. Ia o tui ngā mena i le umia a ngā ufo. Ia, nāla. Lenga o upu, o tala e wha o ngā e tangata. E wha walea ai wha alongu. Ai lema whaina wa Waka se se ina i le whafonga a ngā Samoa. Mo i la tau e ngarue ina wa lele. E wha walea le mea leo. Ana o upu ai o le wha moe le atunu. A mai se wa lele ua oi le atunu ui pasese. Alala wha moe. E waturu wa lele tatou e tu lalo le pasese. Na watu lele wa lele tātou. Na ien tātou tupen whātau motu mai ele wa lele. I mawhai ai. E mawhai ai e whainga malona tu i lalo pasese. O le ai tā lafu ia wa lele. So therefore, te tauna le lele mark up a Samoa. Ina ia mawhai na totongi loans ma mea nei. Te so ia le tau whawalea ia Samoa. Ese el papel da mea tonu ale na wa apa ai le fionga le li pa le mia i le investment lea ina ia wha mama a venga ai le atunu. Ia ole na, e tā ua tele tā pule ua mātara noa tu ai, langa o la ua lunga pere tau wha valea. Ia leo tau mai ele la vai se pa u se valele. So le challenge mo tātou uma lama. Malaysia ali mawhanua. No whanongo longo le porkalame ali siri. Ma whanatoe. Na ia tau tino ai. E le mai maua se pene a ia malona ainga i le investment le. O lona winga. Whapea ale, sorry to lepa. Whapea ale a mai sanga senge ona le whai aila i al manuia mō tangata Samoa lautili. Ia e lona vai. Ioi. Tu sa ana no foi a wolf me santa la eleison tu pe fai eleison ele lo nga fa valea ele lo ai to leanga awan me mo yo tanga to hicha pipi ele fio el mela ele va ai se manuia o le atu lo tele ai fa malia o la to loto me mo le loto leanga ma loto ele na o fole na fai lo fiatu uma ia tangata o le fast a fa pe fo ia inicio le fast wa lua fesasi o latou mafau ona whaalongolongo i tala mai tua. A lela wa mau se tala whape oka wa whaamanuia uma tangata wa tai fia se lautu pera wa mau i shares. Na toi sau wholo le tala whape ia na wa ave ana o lato a inga le ai na ta tala mai le ava noi so o se Samoa. Manai. A o te tatonu foi tula epa. E tau la mua foi le HRPP le tau whaasese ma tau whaleanga. Ai tau la mua foi a lato leo whai ngai ni lato investment. Yeah, there you go. Yeah, e se le leanga o nei me tula i mai. Se le leanga. Ia lava le mai o le loto ele ma whaina maua. Yeah. Ia, o te manatu o leua manino malam lama le lau te lenga o tam tau pule i utos, man vale.
Ia, la tātou ia ngā I lau te lenga o tam tau pino whai atu. Te lea nei mta upu na ta pena iai. Ia e se I wha mua tam ta upu le. Te le lope nei whalongolongo I le oso whainga ai me le press conference a leo ana lila. Na ole towards le end o saunoanga le ale sunga le komsina lango. Na e whapea ai o ai lava maua atu taimi o raids I to tono whale e kaloka uma, which is good on them. Ma lo le toa, ma lo le pule le afionga le sui komsina. You know, mantua le sa maua le telo isi ta maitai le raid le sa whai ngai. So Fesilia tu ele mele. Le whapea o le raid le na lunei se fulfitu na maua. Le la whapea, kere lope se sela wharongo so le ntio whasao mai au sisi. E lua tamaitai a se furu lima teine. Teine. Le ana sa ora whalongo. Yeah. Sole. E le aila mo se tamana I eile os whainga lea. Na maua eile os whainga lea. O hana whamaiwa. Mua matua I ma tele le tupa tamaitai. You know, they're so vulnerable. Whaingo fie o na whaasetia. Whaingo fie o na tuu iei tupe. Tuu iei whala o whasaina. Whaongaina lato. Mento aile mawhauwhau lato. Ia malato whaielo le sila asanga. O lea o whapea si sera o whalongo. No, lela to a lua, no vinga to a lua e refer I Fine mātutua. Fafine. No vinga o lesi tu pulanga sulima o mo te netia. Nā tonu lama. Ka fio lai sole. Apo pole mea tonu a le sa I ele fionga le minstau. O le sa ve minstau tupe mua I le fionga ia mupola. Le tele le li poti o whanau teine e leilo loa mai o lato a inga. Ana watu li poti le sa whapito teine lana whainga malo e wha le ano iai. Ia ala lea. Le pine wha maula leo wha maunga iwa maua mai lo fiso o le ntanga luenga malo pea o ia. Pea alua lato o so whainga. Le tele tupulanga whanau tene la iti. Lo iai o lato a fianga. Ka fio lai sole. Yeah. Sole, ia lela ua mautinoa. O le meta ua ese atu lai mai le official leo. Recently. Ai tolo pulo le fionga li sui komsina. Ma losi lo na leo firm ma sa vali fai lor tu la fono I mea uma. Ia, mana ia. Tāru sia ia fai ave I pea. Mai mana ia siana fasi upuna fai mai tālu sia tau mawhai e tineia melea. Ai le o mai le rua orua ono. Orua ono. Ia o se afa pea o whainga ia komsina o leo lo mai tene. Ia le acting commissioner. Ia la si me toesu eses komsina la susifia. Ia o le tulanga na e tula epa. Manto foi tapo kalame I masina watia. Esa ta abato atu alalo le fionga sui komsina. Ma lo le toa, ma lo le pule. Ngā lue marfa maoni. Ngā lue marfa maoni. Wa matua I te lele. Le a fianga o tātou tangata sa mua. I sori ngā tula fono I walia e mai o le whala au whasaina. Whawhetai e la I le fionga le sui komsina. Wa ia suia se la sanga. Mai le taita iulu. Mea nei sa tauna whai e le tamo o Tingo Bell ia longo. Ia ala te li whaia. Ala ua ring the bell tamara. O le tūlanga fōle leo mai lisi vahanga o le lipoti. O le toa tele o tangata I o toi a maua nei. Safa pui. O ila tau sa iai mua ai sa serva la tau whasalanga I whala o whasaina. Ale futo e. Nana o mai ai tua pinye tamaya koe kaloka.
ai o le mo mai pe o nu tu tau langa lava le o talafatai o pia le o laku ai rate ne ma mau mai ai Yeah. o tupe New Zealand o tupe Australia o tupe Amerika asa o ma tupe fiti so tene no pe fa fena mo o tupe fiti il mele Antua langa wa telefo ia tato alum whanau lea o ngai fiti ia pe o a whai o lato ia there's a possibility. But then again for po ni siksengi tangata fiti lea o ngale l'investea sa Pasifika sa o fa lo mo risi fesili au le ale media pe to tel po ani nga buenga tangata nei Tula epa. O le lako chop lea. Tula epa le whai ala utala. Da te pasi atu se whale o kai se whale. Se whale tuata a ta whesili atu kai ule leile la whale oai. A ta o mai se tangata au se tangata le ta te loa o le involve ai whaksole. O le mea kongu lea ngā le tū lei o le ice baby ai wa tu nofo mai le whale tuata te le. Se taimi te vai atu a luifo se ta vale se Ford Ranger te le lava ai le whingaringa tangata nei na e whesili I fola I te oe wha whena maua nei tangata le whingaruenga wasili atu lo tangata o le whingaruenga tinga inga e usu le valu tae au manawa 5 le fiafi ai la te le o mwhainga lato affordinga au tama nei le whingaruenga ai wala to affordinga. E matau tia. Talua nei ale na te lele passed up I nei New Zealand. Na confiscated ai te tisi mo se fulu o ta vale. Ai leo ni ta mai ta vale. Lamborghinis, Mercedes, ta vale te tele ma fale e 5 fale na. Ia e te sile fia fo le nei atu nu tele. El tau fai alu ai lunga le au drug dealers ma au milionea. Io e au milionea le kikia fo au drug dealers no me no fo fale o ta avale o isi atanga o fai helicopter so. Ia mantua fo la vaenga nei. Le ai lava se no foanga I le fala o fasaina. Ele mau eni to aina au penga ese. O inai pui au penga nei I la tau nei whaia le sori ngā tula fono lea. Pe o resi me manei ana leua au mai le fionga le lipare mia. E au matupe. E mo o mia tu se whaatino ai ngā ruenga custom. O leo. O le quarantine. Ia ele ni tur tang office ole. E o foi nei me o taifau. E no fala me ma fo tula epa. Ia tula wa o me tu sa o atala ia Ele teimi o foi o longo. Ia. La mena le whaailoa ai. La mena le whaailoa ai nā teimi. Nisi au wala mwhaiena mawaini au nanga poni sosoani ina ia tam whaititia whala au whasaina ia mai la tau whaisa iele official tutele nā teimi. Le ana le tu lai mai nei whainga malo. E le nofo loa whainga malo le nei. E sa tutu masava vali. Le ale awale mwhaina pui Samoa. Le ale tu langa leo tu lai mai. Te le whawhita uli. E o whea iei. E le o whapeo nofo whaatatali se o mai atunu ulei whafo. Le mwhaina ilo e atunu ulei whafo. Pea le tutu o tato taitai. Whaatasi ma le atunu. Ina ia te e atui. Sa wanga ma whala o whasaina. O le isi me mali e mo whanua le o tau wharongonongo atu. I mata au kua tama I o tau au mai. Pe mei ta tau whestura whono at pare mene. Pe whoringa mai e mumusu e whaile mea. Pe o le whapema. E ta tau o na create at pare mene se tu la whono. E whaatino ai le mea le ai mesi ala at pare mene. Man tō whaila tūna epa. I wato e mana tua ele ta maa o le Kalesia Katoliko. Le aki epikupo lia mata elinga. Le e tau tala le saunoa le fionga le Mosignolo.
oi a tonu le a maua seisi. Mm. O le mea tonu a le o tūlai mai nei, wa matua I tele whaitionga I le saunoanga le fionga le lipare mia, e a e loa ia le fono ia yang wali, a mata mea le, a mata mea ia le fono le palimene e su e drugs. Nga, o a tae whalongolongo tunga I pokalami atam. Fisili lesi e whapea mai le suita I tai. Ia o mea nese longa e te tau le pale, mena a whai o manatu o le a whai se drug test. E te tau o na whai se tūra. E pe whauringa me ua whauringa I mumuso e whai le mea. Ia, asi o tātou tiro. O whai mai, o le fili a le tama o le maua. Ia, ai a fo. Ia, A tu lai pana e whaalongolongo. Pau mea nana o maua atu asinga vaenga muli whapea mai. Ia wata tauna ave papatiso ia le fionga le li pale mia a. Le lana watu lau whasalaunga. Tu lau whafonga anga sa mua. Te tauna papatiso le fionga lau le mali e toa oe. Ai le papatiso ina o oe te tauna papatiso mua ia tu lau whaiva. Wa ova lo. You know, he's coming out with weird on the mawhauwhaunga. So, he's naive, wa tūlanga vale, wa vale matua, wa leiroa le tala na te whaia. Ele aiso, sio mea sio le piu o mano taita sio le tata piu ka fia aka aiso. Enelo, wa te whaluma ia na ia. O tūranga watu me ka maro e makua ino lomi umai la losi pale mia pe ave papa kiso. Ele leile fionga lau le mali e toa. O umana papa tisoi, I mato e ka lesia. Ia o papa tiso ina fo I le la sanga o le awa o sosoani. A o lena toi papa tiso I sa la elu. Mai o le yori tanan papa tiso. Lena toi papa tiso I sa la elu. O wa wha o la ina I o tangata o le atu. A o talo whai a tātou. E tau mawhai atu la epa to e tau mwhai wha ngangana mai ia I le tuspa ia. Ta u sisini. E si le alu li la ule mali e tō na te whai mai sana a onga. Ke wale e papa tiso e papa kius. Ia. Ia wa whai tūlanga tūla epa. Le wa ese. Wa sau nei pepero se o lai whapea lātou. Lai lātou te pepe loa tamaiti. Wa whai le tau whaleanga Samoa ia. Ma lengo teine. So ngalok te and all this. O mai whamai wa maliu ta mamatua ia te apeato and all this. Ai o mai runga whono toe male ai mamoe whamai. Le no mua ui loa le fast. A mai la evidence. Give us proof or fast. Give us proof. Lewa mato fola tua evidence o vi se kota na mai ma songa lote ia ma le fasa launga pulotu. A le la mai fai mele pepelo. Pepelo fuafua. Sa o sa wanga lau le mali toa. Fai te mai o fuai o tau pepelo. Ia le lopo lana le tau fai tangata ni cover up mo le latu te ta. Mana tua. Pau ana mele au me whapalangi e areina musu ta marua o ina linto mana o ta mara to fa fo I farolo. Ona fai mai e musu mele a watu e tau mawhai e kawai e a fo I puni ai la to mo le tau tala le mesa. Le ai Lale me sa tau kalai. Nga o fau leanga ma tau whasese. O le winga o le tala fo I lele. Ai o mai la ori ia fai mai. O le mea na leide mana utu le epa toe whaafo I neia. E ave manisi tangata ili I o e whaasoa. Se whaauta I e le mor tangata. E oi. O le tangata whai mai. E mana o whaafo I parpala malo e musu whaafo tupe. Isa. Le ai na whaafo I uma. E le wato o le tustu singa I na lafo mai.
Ia tua ia la le tule na tula epa. La mena le ina le whafui uma la whaaloa longa o le malanga I tutuila. Lei, ele lei foi lea. So se mea ala le lumanai. O to e whai in whaaloa longa. Au te me mawari taimi. Au ar to e whai e in whaaloa. E o uma la wari o le HRPP. Ai te mana tua fo. Ma tau lena tua mai lo le whaatua tua I le tua sama o tasi. Ta ofi lo ma mea foi le o le o umor ka peneta I le mea talaisi au arangaru. Musanga. Nia, na, tonu lava. Estea, sua mali tangata nei le mea o le inu o le afu o le atunu. Ia sa solo mua ia tula epa malana vaenga. Au musa se a foi. Se a wala lau papa, po le ase mea e o uma. Ia nau mai lea oka ni povi whaaloa longa me malatou. Ia tu mea, o le mea sa o ala fo for fa fitau lia. Sa mo o lava ni to mai mo se te me fin whaaloa longa I to inga tangata ia. Leanga o la tua atui I lau tu malauanga I whanua. Ioi, o la tu whaaleanga ina le tu maleanga le kakauang koe whai in whaaloa longa. Lea o whai mai le sieri le malana porkalame. Ua pe ua tata tauna ave mea ia I tangata lima vai o le atunu. Tasi le malamalama le tu maleanga. E ala na whai le whaaloa longa I na whai. O le o e ave I members of parliament. E fua ilea. Ia e fua ilo lato tō whinga. Ia ma le lato I ua whata I ua ave ai le lato. O ia onga le saunoanga na tula epa. O le lio pulotu. Ia, mea ngai lo ai mo le lima tango vali. A le na o le whaasoa le fionga le li pa le mia I lato I mafutanga ia lima vai. I le malanga le nalu tutuila. Na ave le mea I mapu whangalele, mapu I pulotu, o Monike, le mafutanga le Autawasol, le vaenga Senese, o le Koshna, puloku, se aruia whaamoe le pusima, malu te toi ta o ia feta. Ia le winga na langa e le mwhana nofo le leita ngatani. Ua su e ase au wala, le o ina nofo mwhaaleanga leanga nuku sa. Ai ana e aloe ave tupenga I te whaasese ina I tangata o le loia. E ave la I tangata na te whai mai tangata lima vai. O si li fololo hofo ma whawhewhete ina I lau tanga. Ia, tole. Ia pe tasi na o nei lua se la wafe. Le o whaeroa mai le tamaita I Minster o tupe. Po kala me fo ia pe te fia every other year, pe every year at the end o le nofo inga. Pe o le nofo inga. Nga mauela I o lua se la wafe e tufa I tonu o vaenga mo meo a fo. O vaenga whai o lo fo si e pare mene. E le tauri ai le sap langa le ana o mai manino le tala nei o le lua se la wafe lea. O lono winga, ngā le HRPP ia, ma le fast. Fast. O la I members. E na o le ono se lau, umana le ono se lau wafe montupu na maua le HRPP. Ai se lau montupu wafe na maua na maua ele vaenga ale afo. Fia atola whaingo tupe. E fia atola whaingo tupe. Lua se lau wafe. Lua se la wafe. Lua se la wafe. Tu se ora tupe na mai tu tono re pale mene e whaasoa I mo meo vaenga whai o lo qualify parties o lo tu tono re pale mene. E le qualify ai la ia le vaenga fia me. Na o le vaenga le fast. Ia na tu whalolo lua se la wafe le e fua I lungo tangata. Toru se furu members al fast furu fa ia le afo ia le HRPP tarofatu manatu lelei talofa so ia le fere mai u falo longo I lau walu le aso fai ponga u matua le wa laki ro le au le leio sa natu lelei. Ese lau le leio sa manatu lelei. Na fa pe va ve mawalo visa. O la pangaingu la le ipana utau watu. Ia.
Ioi. Ia, ai le to mama fu se mi e filo. Ia, o le pio le langa te lola te le falongo ia le o pe o le mea muri ana nei le so o le faalinga te mai tai minsta tu pe le wasa wa fele. Oh, okay. So at the end to le no fo inga. E mau e lo tu pe le tau no fo inga uma. Yo te mana tua na mau fo I le no fo inga o le oro tas. Yeah. Ia, e se si tam tau puina. Le ai tu la epa. Ia, o te loa, ia, pauna o ni mata upu na tau O le ta asia Ia. E wha watu pea le wha manatu le mamalo le atunu. E nisi o tau sai mai na whaia nei lau oka e wha pea mai expect tomorrow le ai. Pe na watu tua lalo mai e la matanga. O maritaimi pisi o kirisimasi. E wha pea na fo ile pisi o le asia lato ina ia wha o kiliva tangata. Ina ia tele o lena watu tō lalo a whapete malanga I sa mua pofea. Wa we whailau oka na ia tau nuu atu le oka e tele malanga. Ia, a nisi o tō ua sai mai. Ia o le tali whaingofie. A whaifta oka mai nei lau oka within 24 hours. Don't be ridiculous e leo o tūlanga le nā. O le teni sa o lawa e whaatadele oka o le 5 le fitu aso. Ai sa tau mawhai le asia to the best of their services ina ia ki liva within 2 to 3 days. O le pena watu tua lalo o ma le taimi whainta o le pisi o kirisimasi tele whamomori wawe whai mai lau oka. Ia o le tulanga na e tula epa a whaapea o aisesi fuafua e whai malanga niwia I sa mua po whele tunu wha mole mole wawe place mai lau oka ina ia awane I aise se fito ia I o lau oka e tele malanga. Te whamole a mua whanua. E simta pule tasi o pa uole tūlanga tātu e pa I mere whauta asia. O tō whinga fōia ua I mai le pare mene. Ele mo CEO, le o tō whia I maleri I Tongiola. O ai fwele ngō o siri. Tongiola. Ia, ele ngata o fo ia. Ia Tongisala. Oi Tongisala. I o lea ua tō whia o se whauwhautua whapitoa o mtanga ruenga o so ta inga. Sa mo. Pali I Tongisala, o le alo nora. Le alo to Matanora. Ma nai e o tūlanga na onga olona to mai maleanga waa I le metau telecommunication. Ia. O le mea fwele o lea e whapea mai le fua matana mai e lunga ia whaiti o ngā tangata o na whapea o tangata o le wana muli le fast. Le pēo na manino. Le pēo na wha manino le atunu nei mea. E te lo e le lau watua pele system ma le malone nei. Ia tea oa ia. Ua ta tau o na whaonga e le malo sa mo le system Amerika mele o le otua o le whainga malo. Ma watu le lato administration e loa e whawhaingo fie ngā ruenga. Mena rin whapena le system Amerika. Len tatu tau mawhai e whaawau pele me le 5 tau sanga le ali meu tatu vaia. Le ali meu tatu vaia. Ai ana watu le vai ngā fia me ma a watu tangata wha moe ina. Ma wha lango ina. Mena o te tatono au tu sa foi pe whaonga e le fast tangata la tu te loa. E mapu ai la tō mai me o le tau whaleanga. O le watu tangata wha moe ina. Tula e pa whaingo fie lava tali. Wawe o le tusi 5 whaapea o tangata sa mulmulta I le fast. Sala I le mulmulta I wa o tangata lava le to mai and lava with wealth of knowledge in meta o telecommunications. Ai ia le taimi o tau whainga o tau paia inga. Sa tō a mai tangata le eise anga waa. Sa tō a mai tangata matua le iloa I la fia se mea a le to tongi le telo le tupe le malo. Compare la I lea tamadi ia pali I Tongisala. Ai, no. He deserves it.
Ia. Ia. Ia mani tangata uma o te loia. Tangata uma e loa e le fast. E whawhaingofie le ngata ina le leila ngā waa ma tangata e ioe ina ia le whainga malo. O ina... Watanga i koi inisio mtanga dwenga lea na tula i malor whainga malo. I resign nisio CEO, a CEO, resign nisio board members. Ai sa, no one for pa inga fia me ia. Ia, tanga i mo friends for fia me, Ole to telo i lato, la sa whawhai umalunga telo boards. Yeah, ela, what's wrong? What's wrong with that? What's wrong with fast? A mai fo i tangata lato te loa o tangata e anga baa mata mai. Yeah. Ma tangata e agree i mea e whai atua le malo. Yo e. Wale ai masianga e te anga waa ai. I can disagree. Tuol mele on whaleanga o mea e mana o le malo. Yeah, me tō nama na. O foi o tai o malo mai la to kapeneta ma ato fa se fono vai tau te toi ke foi mana to o li e fale e se me le malo ma wai ta to filfilia ta to Ole le pale mia e lana filfilinga. Sa whaia foi te filisau no tula e paiana filfilinga. Tinana sa ia tula tunu uman to tele na yese suinga. Na whai lava le mea na loto yenga ia. Le foi lana tato wa ia foi whainga malo fia me. Fesuia inga whafua se inga reshuffle o minsta. Whai to tasi lava ia. Ia teime nei. Pule foi le fionga le ali pale mia. O ia re tai o malo. mai le to e pele manu ale ma fanua ele to e pele manu ale tara fa so pito sa mo ole ole pale mi or tama CEO o tupe le atari chief auditor son-in-law maona fa na mo mai ele to e pele manu Ona fa na i tato ambassadors overseas. la le fai ngofia na mai ma fai mai tala ile atu ale mata fai luma mata o tangata o le ma fesuia inga o la to whanau grandchildren fa mai lunga sko sipia malo te tongi le malo ale i ni pa passion suinga ai come on walava na mea pipio le watu la i whainga malo fo ia tato walo i fo lango mau pongi fa moi o lo wa tato nunga malo mana o nga fa fonga mai le pale mia lisi me ngai pe au tu fa ngai na ua tatu fa ngai le me o le lua no fo inga uma pale mia ma nei tele o le mele o le fa o le watu ma watu to new administration there's nothing wrong with that e manui ele atu wale to pele manu o le mele fe tu lepa o le pale mia ia CEO o tupelo na tali chief auditor na tali lon son-in-law ia o le loi sili le sion son-in-law o le sound ia se vai la ia o le ainga ato e ia mantua foi la tula efa ina taimi ta fili sau noa le fai o nei fai unga ai fai tu fai mai ia la na apalailonga tali la si la fia afa pena tasi la application re-advertise. Okay. Ia, ta mai ia ta mun fa mo mai ta asia fa mun. Ia pena va tuele tu walalo ia. Nisio la to wasa i mai to a tasi le aso tana fai male oka. Ai o le pola so ai fa pe mai. O le na mau male i meli la te vai toile tanu mala oka. Fatali e lima le fitu aso. But o le best o le service ale asia le lato au nanga. O le tama fai e maua within 2 or 3 days. Ono sai mai. Ia, le upa le taunu umai lalo le wati. Taunu watu mamana oka. Ioi. Ta abatu la vare tau alanga a whapete malanga po le a babe fai le oka o le taimi pisi o kirisi masi. Ia o tūlanga nā ia le tātou vai leo le Asia. Vai le Asia ia whapea fo le tātou Renew 28. Se a o toi mawainga sa Redox Gold. Wana le amai la wā ia tū mai tangata.
ia ai tatono ia se toi tau mwhai ia nisi oka whaingofia ele au nanga le tau sang fōpe a mawale ola male malosi. Ia. Manea. Whaftai mo le, o te mana tutupai o le tā Porkalame muli nei e ta te li la sia Krismasi. Au iei ni mta e manatu e mori I na ia wo, na ia ai ngai Samoa, ma so se tafo nei la lola. Ia watia nei ava noa, e te mori ai e lo whaanga ma o le Krismasi. Ia le lei tu le epa whaftai, ia. A mamoli atu le whamaloma le whaftai le au nanga le Sisi's House of Fashion. Ia peo na esi le fia fo itu le epa telena e admire mai le telo o ofo whangaina. Ia o la Taylor le nā le sawa e supply mai Samoa. Mana na ia ofu na vai atu le vai aso le nte neima vai aso le. Ia wa tele mana na o ia o le tusa lapo o tino la tau. Ia toi mo fo se taimi. Ia a me se foi ia le a foi. Le Kerubi. Le fale ainga le I lotopa ia whapea fo I le blessings. Ia malo whai o le whaiva ia maua o tō se kilisi masi fia ma se tausanga fo manuia. Whapea fo I tato whainga malo I Samoa. I wo uma mapaanga ia nisi fo I o wo asi atu I whafo o lo I Samoa le taimi nei stay safe and be safe. Have a Merry Christmas and a prosperous new year. Ia whapena foi e te atu la epa, ia a mai se foi, ia to tele le malo le tunu, o lo whaafonga mai le tāpou kalame, ia maua o tau se kilisi masi fia, ma se tausanga fōu manuia. A mai se for New Zealand, Australia, ma Samoa, o tātou, o le tātou Christmas Eve tonight, wha mole, o le tuwalalo, aua le a veina le taamale o nā, a whapea wa I loa wa I tango fia le ava, please have a sober driver. There's nothing worse I le ala whai mai tae au whanunga le lei, ai a mai se sad news. Ia o le nātu la epa, a whafonga anga Samoa, ia tātou tāle tonu, tātou tuwha atasi, ina ia maua tātou le New Christmas Eve tonight, a very best Christmas Eve to everybody. Ia, malo, whaftai, o loo mātou. Oi titianga lo tu leipa, na yo inga uma I Samoa, nei New Zealand, Christchurch, Australia, Wellington, ia whapewhai Amerika. Ia, malo, maua o tau le file mu, le kirisimasi fia, ma se tausang whaumanuia, tātou toi wheloa I se taimi. Ia te langa o le maua, I'm gonna be flying out soon. Oh. Ia, malo, manea. Whapena foi, I le mātou I tūlangi. O loo mātou I nei, o le sau tam whai whafso, tai se li foi le o la auli. Sau te tila fia le se li foi le matua le ta pilipili maia I al pāri. Oh, le whenga I utale mota Samoa. Yes. Le ala mauti nei, umana whai iei le whaafe a le a foi. A le fast, a le 8. Oh, well done. Whaafana o tala no o vili ia I sieli na o maile no mela ia e o maila te mleli mo se mafsota inga ai a fai o mo se ava no whaalono mai ta Porkalame. Tali me telefoni ia o le fifsota ia e mai tele tatu Porkalame. Le ngā luenga ma le au nanga le futamari. He's a loyal employee a le fionga le li pale mia ma le Mota Samoa Catering. E tā ua tele ia le au nanga lea tamari. A tā ua tele. I tupu ia o le whainga malo. E le wai nei. Le wai nei le asisi mai siona ainga. A le lau whaalongo atu I le rio tāpu. Ala tue fo I le mena o le fia mawaise a maua mai le tāpu Kalame. Lo telefoni na whaafanu wala au panafi. E lo maua whaia e lo walo e wala au mai au. Ia. Fia whailoa e ma pai atu sina mea alofa le titi o Krismasi le se mea alofa tele. Ngalo. E amana ia tele, we do appreciate your service. Ia pio na, ia, ve foi le nei taimi ma whanua e loa tui foi le nga whaftai mo ta
ngā luenga ni tausanga atoa yo ele whaingo fia nei mea e tele fui tala tangata e lafo mai ma whaaleanga mai ma turanga whapena ai le titi le te leo le sao le ta tautua ma le unanga ia mo le tam whai whaailoa le tele o mea ua le fita whafonga le atunu ni atu le Krismasi wo ma paanga yo fans fo yo le siu fonga o tai fo ma lupe whaalele pa mania te le atu le Krismasi o e fo yo whai o na papena fo ina yo ainga uma i le sa o lo matu ainga i sa papari sawai matu ainga uma lo matu nuu o whanga loa o whea uma o matu ainga i tutono Samoa ia e mori te le atu le nganga whaftai mo le soifua lau le lei o le nei tausanga ua tatu lam whai ia manmi whamani atu le Krismasi ma le tausanga fau pe ale to e whitau i se ia vanga nase taimi a o le i tatu whale atu i le tausanga fau alo whatela tu mo o rua whamani atu tausanga fau le ma whanua ma tawhea ma no wha pena fo i tu le epa a pena fo i tatu to e whelongo nai a le i au lia le New Year next week ia te maua se si sota inga ia ai le nā Samoa ia la tātou tātou toi wheloa i pe ato e loa tonu le ala so toi a matai le au nanga le lupe whalele ia ma maua i loa se tala fau mo le mo ni tā penanga o tau sang fau ia God bless everybody, have a safe Christmas Eve tonight, we'll see you New Year ia le tua soifua wheloa ia mana tu sa mo le na ua fia o mo to umor to Christmas Eve le nei na nei ia famani atu le Krismasi ia e wani ngalo ia ti utou le taua o le nei vai tau ia e mo aso ainga mana ia lafta inga le na watu e mo whanua mana ia lo o nai le fali ia watu sau six pack a ele impia ia watu ni whangu wenga se lua pe ono sale ia mana ia le inu whafsanga i mama ia a o na vai atu o mama le sau fai mai ia pe o na foi mama vai atu o papa le sau fai mai ine te o na se no whanga se ma se atuela e tatu o na tangata i luna fali ele mwhai no whai atu whape au te o na o te whai atu lo whape na se lo malapata inga au le lapata inga mai tatu e fia o na i lo fali me se tatu nei Amerika o le taimi nei o le matua mata pupula o le official leo i se mea tu e whaale tonu tau sipa lo lau ta vale lunga ta ofi o e leo ia na mai mau atu e fu ia afta ofi atu nila o ieni warrant sa tatu ia o na whaale tonu e lola ia lea ai le leilo o na le leile fale nofo le leile fale ua le fe solo wa le mena te o fasi mai se ni no fuanga fai tele se fe le ia le fa mo la o na i lo fale ia ma o na fa sanga ia mama o isi foi temi ia halu fa solo ato mama tia i papa le fale o fa tuanga o tato ni aso ia ua to tasi wa uma le faitau vai aso le o faitau aso uma lo na ni taia ia tatu faitau tu lalo tatu o tu le i le aso le Krismasi a mo terminei pa mania te le atu le Krismasi i le tatu whainga malo tai o le tatu atnu tai o le malo tai o company tai o nuu mafioanga o tai o ainga io e whamanuia te le atu le Krismasi i o ainga uma wa uo ma pa anga le tatu por kalame o le lupe whalele we o lo fai mo o tou le tautua ma le au unanga whamania atu i le Krismasi ma le tau sanfou o lau tou o na masa tui la epa whaftai li o sua o te whato whasoifu atu tatu wheloai a whapem whainu tutu tai au te loa a whaile ai tai au ia tatu te wheloai i le aso whareile ma le weekend ia anga e tula ia le vai aso fou ia matapu ni e loa tatu po kalame a tatu to ia a matale leia ia po le urua i vai aso o le masina o Januari ai mo terminei
o te whātōwha, whāsoifu atu, le atu no pele. Tuira e pa